Ingilosi yesabata ingithethelela amen bakhonze bahluba sisulweni ingane sikhulumile umsebenzi omuhle wabo umhlangano omkhulu lo ka25 mayiboka samaNazaretha umhlangano omkhulu umhlangano ka23 umhlangano omkhulu umhlangano ka14 uyadabukisa ke uma lemhlangano umuntu ayithatha njengokuya nje angazi ukuthi uyenzani ngoba lebandla ukuza libe bandla lamaNazaretha kufanele lemhlangano uma ihlangene ikhuluma ngemithetho yaleli bandla kuze umuntu ungenayo usanda kuphenduka azi ukuthi kuphilwa kanjani lapha ekhaya mayibo samaNazaretha laphandle kwalokho nje ubona nje angikhumbule ukuthi khona ibandla inemihlangano nje ngoba lo mhlangano iyo yakha ibandla lamaNazaretha ukhuluma ngenyoni lo mntwana indaba yenyoni liyakhuluma ngayo inkinga uyithini la ithi khona umntwana uma sizokhuluma ngendaba yenyoni kutokhona umzingeli wayemakhelwane wakhe uma hamba zingela afika kulomuzi hawo kunenyoni ufuyile nezinja nakukonke ukukhona lapha ekhaya abesikodwa kwamangalisa inkukhu leyibonayo ingafani nezinye inkukhu khuluma indaba enkulu lo mntwana uma ingafani nezinye inkukhu abesayibuka le nkukhu abesewasondela kumnikazi le nkukhu injani athi hayi inkukhu isana lezi nkukhu kodwa inkulu inhle kodwa isincane futhi kodwa inkulu ikhona zonke inkukhu abesiwabuza le nkukhu ithatha bathi ayizalwa khona le khaya isana lezi nkukhu koye ehlukane nezinye inkukhu ezinjani cha mhlawumbe igaka yayo nale nkukhu wathi lona cha kuyona inkukhu le inyoni yasezulwini le akuyona inkukhu le athi cha izalwa le athi yathi umpilo namkwakade yakho yakhe yakwazi ukundisa nikwenza konke yayenza konke nje kwenziwe ezinye inkukhu wathi cha lo mnumzana umzingela athi hayi ake siyalapha lo dumanyana encane leliya kodwa ungaphatheki kabi uma sibuya le nkukhu ingasabuyanga ungaphatheki kabi bavuka kusasa baya khona lapha kwale dumanyana kunentaba enkulu lapha bathi mafika kwale dumanyana bese wayivala amehlo njashe mntwana wathi sikhamkelanga lebebofilanga awuse wathathe wayivula amehlo wayiphasa phezulu isihamba yayi hlala kule indaba enkulu kanti wayibona njashe lo mntwana wayibona ukuthi ngeke iphinde sabuya inkukhu iyabuya izohlala ney'nkukhu zasemhlabeni ibisi yakhohlwa ukuthi akuyona inkukhu yasemhlabeni inkukhu wathi kushembeke nathi eManazaretha nje siyinyoni zasesulwini meboko samaNazaretha musukuthi ngohlezi namhlabeni la ubisohamba nabantu basemhlabeni ubisokhohlwa ukuthi wena umuntu wasesulwini uhamba sokuduza utywala hamba sobhema sigalide bathi mabakubona hawu ingane iNazaretha le athi hayi ngililo nimombuza athi angilo leNazaretha boyi kwayo athi hayi kodwa imshebani umkhohliwe kodwa iNazaretha njani hamba ubhema kwayo hamba mhlawumbe uphethe ngisho ibhodlela likabhiya uhamba n'indlela uyibona indlela ibe incane uyale kodwa indlela inkulu kodwa uyibona incane indlela bafanisa abantu ingane iNazaretha le uma usondela unesibindi usuthi hey ndoda manje ngiyabona athi ngiyiNazaretha mina kodwa uphethe ibhodlela likabhiya ngezandla iNazaretha injani sokukhiya ukuthi wayewena wasemhlabeni wasesulwini uyinyoni wena yasesulwini
ziningi izinto uMaNazaretha zenzekayo kulo mhlaba. Nje ubaba inkosi yamaNazaretha ikuza njalo imikhuba eyenzekayo, ikuza ngoba sikukhiwe ukuthi singamaNazaretha asabe ningindlela ifanele ushembe mayebo samaNazaretha. Ungabe umuntu sikhona khona abantu basemhlabeni, khona abantu basesulwini mayebo samaNazaretha. Nje silapha nje sabantu basesulwini. Kodwa ungakhohlwa ukuthi nje umuntu umhlophe wangena amanzini wageza wabe muhle uyisiwakhohlwa ngoba uhamba nabantu khona ukuthi noma ungakukhokhela kanjani nje lesingane bakakukhokhela usuku lesibili ukukhokhela abese angaphindi angaguquki la hamba khona ngoba umuntu lo wasemhlabeni ngeke atshintshe. UMaNazaretha beNazaretha ufukisa isifungo sokuthi wena uyiNazaretha uzophila ngempilo uNazaretha. Phoqa umyitho yini uhamba manje ubeka unyawo le uphela ubaba unyawo le uma ubona ukuthi khona izinto zingahambe kahle uthi kungcono ngiyobuza kulaba abonayo. Yibaphi abonayo? Awuboni wena unawo amehlo lawa komehlo wabonaphi kahle? Awuthi ngiyobuza le ukuthi manje hayi ngiyanikela njalo kodwa kwenzeki lutho uzotshala inyanga. Ufuna wena ukholwela ukuthi ushembe wakutshela yonke into nabakini. Ingane khona incwadi eBhayibhelini ethi awukubuza kwabaphambili. Bona bazokutshela yini ekusikhishweni zabo baphimisela konke abakufisayo kuwe. Uke walinda yini ulala uthi namhlanje ngibophe ibhande ufuna ukubuza ukuthi nje ihlupheka kanjani kanjena nje kwenziwa yini. Ulala nje uthatha isihlalo sakho usibeka la uthatha iBhayibheli lakho ulibeke la uthandaze uvule iBhayibheli ulale ubuza ubona ukuthi kuzophela kuzobile insuku entathu ungaphendulekanga. Ingane bakhuluma abantu abangasebakho ufuna wakhulike nabanye abantu bathi hayi ngimkhulu wakho mina bayenza njani khona ngimkhulu wakho mina wabona nje uNazaretha nje ungasakwenza ukuthi awungenzeli lokho nalokho ufuna utshela ukuthi watshelwa amanga into ingekho. Badala bahlola sesulwini ushembe masimthembeni futhi singadeli ngayo bayibo samaNazaretha. Ushembe akatshintshi kusho uqaleni kuza kuwe namhlanje usilo shembe simaziyo ngeke kuguquka futhi uyimile la imikhona kodwa useleyo ukwethela sihamba ingene ethandwa kuye mayebo samaNazaretha sihlonipha umthetho yakhe. Siyakujula nje badoda khona incwadi ngizoshatha ihlala phasi ngoba abantwana bakhulumeni asizobudosa inkonzo incwadi kaNehemiya ngoba siyakujula manje awunje incwadi kaNehemiya 8 uqala khona evesini. Ngoba siyakujula iziningi izinto njengabakhuluma abantwana iluleko siphumile ku-23 iluleko siphumile ku-14 iluleko siphumile ku-14 ku-25 ukuthi kufanele sihamba kanjani siyemhlanganeni manje khona siyenzani kuJulayi yini into siyenza kuJulayi ithi siyakujula siyenzani inhliziyo yakho uma kuJulayi ikutshela ukuthi uyuziveza nje ukuthi wawukhona umhlaba kaJulayi noma uzibonisa nje noma ikhona into isifiso sakho ukuthi nje yakujulayi ngifisa lokhu nalokhu yolalela imithetho kaShembe. Sibuya kuJanuwari eKhanani laso somkela umthetho basiyala abafundi abadodwa basiyala inkosi yamaNazaretha basipha umsebenzi kufanele umuntu ushembe ukupha umsebenzi uwanunye umuntu ngithi la akeke akapha umsebenzi mayebo samaNazaretha angeke uyiKhanani akawuphethe umsebenzi kufanele wenze asebenze ushembe wenzile into yenzile bakake abantu wabatshela ukuthi ushembe uNkulunkulu bakake abantu abazo makhanani wakho agula uthi ake ngiyombona uthatha uMnazaretha wakho ufake isikhwameni namanzi akho abusiwe novasilina wakho uthi mofika awagula makhanani impela noma akadukile ngumhlophe noma akakhole kweleni bakhe ufika umona ubona bese ucela umndeni wakho ngicela ukuthandaza uma ngithandaza uqoke kuyakho ukukuthandaza ukhetha ukuthi ngicela ukunika amanzi novasilina lezi zinto siphila ngazo thina uma wakuvuma wabilisa amanzi faka amanzi abusiwe umkhulisa vasilina umfisa amanzi abusiwe babilisa amanzi umthobo mafana umthobo akakhona kuleli bakhe ngoba wena usebenzela ushembe mayebo samaNazaretha
wangakhi abantu senzile nto wona uvuka nathi sawenza mhlawumbe umkhokheli bakhona bomama la abake bathi umkhokheli sicela kumshumayeli sicela uvuka nathi sicelela nathi ubizana nathi uvuka nathi uma ugula awusuki inhliziyo yakho uyocela into evuka nathi ekhaya uma usahlala nabazali bakho ucela kwabazali bakho ngisucela manazela masuthandeza manje bacele ubisucela umkhokheli uma ukhanya usaphethwe ngale umzini wakini noma ubaba la ubisucela kwabazali bakho hayi manje ubisucela umshumayeli babebise uvuka nathi ekhaya babona amaNazaretha khona into engiyibukayo akazi umthathu waleli bandla nama ngiwazi uyabona wathi umakhala mfundisi unje uma uthi wazazi isizwe ekhaya uhlukile awusazi lutho nami izizala ngizazi khona kusuka kuthiwa kulomshado mofika thola abanye bantu bakuMnazaretha emshadweni abanye abayigqoki angazi uma wayigqoka uma umshado uphethwe amaNazaretha abantu abasikole umshado bazobona kanjani ubuhle boMnazaretha kuholo umshado weNazaretha akudoko umNazaretha abaqoka laba balapha noma abaphathi bakhona babona bathi mawuphila isikhathi bese bakhokhela abantu basemshadweni abangakhona ukuthi laba lebandla kushada kanje kumnandi kanje umphatheli wala uhamba kanje wabona kuhle kuthi bese bathi kunyakaza kancane abomama noma ihlasuthi amaNazaretha bababuka bathi hayi yikho into yasesulini mabawusa amaNazaretha sayifika la lithi kuka awufunde incwadi kaMateyu 5:13 noma 13:5 awufunde kushayisha kanjani kuzofunda kancane lena Nehemiya angizocela uke uthathe uzofunda yonke nenyanga kaJulayi uyifunde le ncwadi hayi Mose ekhaya uyivula kancane uyibheke uthi uthetha uthi Mateyu 14 Mateyu 5:13 ngoba nje silapha amaNazaretha wonke umuntu ukukhanya kwethu ngaba usamaNazaretha wonke umuntu weNazaretha ukukhanya kwisibani sasizulweni ukhanyisela bambona umsebenzi yayo babese bamlandela uShembe babona ukukhi bawo uNazaretha ukuthi aNazaretha umuntu okholwayo uma ubamba uNazarethini nje ngifike usuku ngibuye eMpumalanga ngibuye eGondekana hayi ngibuye eGondekana wathi uShembe ngiqhubile nabadoda kodwa niloku nirawunda lapha eduze nihamba leduze abantu labafanele bahlangane zohlangane zobani abanikazi bamathempeli bashumayeli mabo usamaNazaretha abanikazi bamathempeli bashumayeli thina nje bazokunika leli dazi leli mbhakeli mfundisi hayi kufanele hayi uhambe emazweni uhambe nalapho mina ngihamba nalapho eNazaretha khona ngiyafika ningakuthenga uzahamba khona ngabangani ngifika ngikhande nje ngifike mhlawumbe ngibona uma kukhona umuntu engimazi ngimphakashela ngifika kwese ekuseni bese asike esithandazeni lokho ngozami ngikuqe esithandazeni bese bahlala bese ngenzeke kuleli bandla ngenzeke bese isithandaza siqeda abamakhalane babuka uma bebaningi sibiza zonke ningikhathi salokuthi sihlala nethandaza bese ngigcina bese ngibatshela uShembe ubani uShembe mara usamaNazaretha siwenze ufanele siwenze kodwa iNazaretha yaqasha iqashile iNazaretha wayithola incwadi kaMateyu wayifunda nina nisawuthi wezwe uma usawuthi udumeni ungasazwakali uma ufaka ekudleni kuzulungiswa kanjani awusafanele lutho ulahla ngaphandle uyetha nabantu yebo kuqhubeka amaNazaretha ukukhanya kwezwe umuzi wakhe entabeni ungisitheke asokhela isibani beka phansi kwetafula faka uthini sibakhangela bonke abantu asidlwini makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze babone umsebenzi unyazi yelungileyo babe sibamdumisa uShembe mayibobe samana ihlala phansi
awufanele Nehemiya ngizohlala nami isikhathi umsebenzi eminingi siye emhlanganweni asizoyiqeda kodwa intela incwadi uyibhala phansi uyifunda zonke insuku la uhlala khona noma ungakalali uthi awuthi ngibheke uthi ikhuluma ngani le ncwadi afumana kubhalwe emthethweni kaJawu uqala leqala khona uqala verse Nehemiya 8 verse lokuqala abantu bonke babuthana ngenhliziyo ebaleni ngaphambi kwesango lamanzi basho ku-Ezra ukuthi alethe incwadi yomthetho kaMose uJehova ayalile Israyeli ngalo wathi umpristi u-Ezra yebo phambi komhlangano wabobaba nabomama nabantwana abo bonke ababangezwa ngesuku lokuqala kwenyanga kaJulayi lesiyabuyo nje wawufunda ngasebaleni yebo waqala kusasa emini ebusweni besilisa nabesifazane yebo yalalela konke incwadi yomthetho weza endaweni epulpit yebo yebo inkosi ubusisi le ncwadi yakhuluma fanele uyifunde waze wafika ukugcineni la izokutshela ngamadokodo la abantu bathi awubheke yini yona le eyenziwa uShembe wabona manje uShembe uyithatha manje le ndawo uyibeka phezulu kakhulu wabona manje ziyathinta manje lamadokodo lawaziyo lawa bakhona ukuthi hawu ingane phela kufanele intungu hayi kuphela yaphela endaweni yentungu kuzwakha manje ngindlela yelizwe iyona mayibona seManazaretha yibona amadokodo lawayo khona la uzuyele emqaleni kufika isikhathi la kuzehlukana abomama ngale abobaba ngale ingane ngale kuzokuphela inyanga lesiyakuyona uma yithi inkukhu uma ufuna ukuyidla mhlawumbe igcine namhlanje wabona modala sibusizwe lisiba lankonke kuselisukanyana manje Mosazige uzoyi wangena somdedele usikhona iphunga lalezingwa nengu ungathi kusaselisebenzi uphuma kuyo wake somdedele siwini iphunga lasesulwini lokufaka umdedele abakini yabo seManazaretha iki yesesulwini bantwana bathi basesulwini angizodosa ngoba umsebenzi iningi nomshumayela hayi mhlawumbe uzobe khona emini yokususala abona ukuthi mayikhona amazwi angazi esikhathi ingane siphethe ikhonzo thina nje siyazama kube sidlulisa lawo amazwi bantwana bahle basusulini lo mhlangano siyakubaleki kakhulu umuntu kufanele ahlonipha kuhamba kwakhe emhlanganweni uyolalela izwi lesisulini awuyokhuluma indaba phuma endabeni isithiyo basilalindiba enina singalahleki izangeni zakho mayibona seManazaretha asihlali izangeni zakho isikhiya wabona uma ukhulume iphakeni nomthetho kaShembe isikhiya sisilahlekile uzobuye ungaphethi lutho ekuhleni umhlangano kaJulayi bantwana bahle basulini siyabonga inkonzo yabantwana uNkulunkulu ababusise amen inkosi ubusizwe Siyamngela ithemba lami
One